صادر کردن جنایت در حالت افکت فیزیولوژی مثلا کشتار کردن یا به نفر ضرر جسمانی رسوندن، اما در حالت اگر غضب غالب بیاید بر عقل رو پخش کند و این عمل و رفتار زیر تاثیر غضب صورت بگیرد، ما در کوچه‌ها میگردیم سر هر قدم میبینیم که حتی کلانسول‌هامون جوانان طرفستان داشنام میدهند، توسط تلفن کسی رو باز بلند داشنام کرده رفته برای آرام شدن، ولی برای آرام شدن خودش خاطر اطرافیان و چیکار میکنه؟ طبیعی اطرافیان خیره ما با زمین میزنیم و میشکند، همون آواز شکستنی همون یا که همون شدتی که ما همون با زمین میزنیم ملکه امکانیت میده همون خروج اساسی غضب چارلز داروین میگوید که این ایموسی است که برآمد حیوانی دارد. وقتی که انسان به غضب میآید یک بار در ترکیب خون ادرنالین زیاد میشه، یعنی ما با یک چیزی به جان شدت غضب اون فرو می‌نشانیم تا اطرافیان ضرر نبینند که از همین غضب ما ضرر نبینند. وقتی که انسان هجوم میکند اول به غضب میآید و همین غضب باعث میشود که انسان به هجوم گذرد. اول از 10 تا 1 شمار، از 1 تا 10 چپه، از 10 تا 1 شمار، یعنی اون نمیخواد قبول کنه که من شخصی هستم که غضب خود رو اداره کرده نمیتونم. این چقدر که میتونیم شکوی چهره رو توسط من شدتناک میکنیم تا درجه که من همین پیوند جوی بالا با جوی پایین در نقطه پیوند به درد میدراید. وقتی که انسان به غضب میآید یک بار در انسان نفس کشی زیاد میشه. ما مینادوری خود رو بیان میکنیم که در این مصاحبه رو در رو با ما حضور داره. موضوع نوبتی برنامه ما درباره غضب میباشد. همین غضب، تعریف غضب چیست و چگونه اداره میشود یا اینکه چگونه در انسان رخ میدهد؟ اگر خوب میشه کمی درباره‌اش معلومات میداده. اگر در رفت مصاحبه اگر سوال پیدا شد با شما ما مراجعه میکنیم. خوب روز شما بخیر و شادی باشد. واقعا موضوعی که شما انتخاب کردید موضوعی که بسیار مبرم است، موضوعی است که در حیات هر روزه انسانیت وام میخورد. ساده کرده بگیم غضب این یک جزء حیات روزمره ما و شما است. گمان میکنم انسانی نیست که روزی اقلا یک مرتبه در یک زینه ساده ترینش به غضب نآید. خب در علم پسیکولوژیا غضب همچون ایموسیا توصیف میشد، یعنی ایموسیا است اگر ساده تر کردیم یک عمل جوابی ارگانیسم به تاثیرات. خوب ببینید که هر روزه به ما انگیزه‌های خیلی گوناگون تاثیر میده. قدر چیزها ما میبینیم، این قدر چیزها میشنویم، این قدر بوی‌ها به مشاممون میرسه، این قدر مزه‌ها رو میچشیم. ارگانیسم به هر یک از این تاثیرات عمل جوابی میگرداند و یکی از تابش‌های معین این عمل جوابی در شکل ایموسیا ظاهر میشه. یعنی ایموسیا حسیات یا این کلمه دیگه چیست؟ نه، ایموسیا این ساده تر است. ما اندکتر در این باره گفته میگذاریم. خب ببینید خودی غضب عمل جوابی ارگانیسم است و یک تاثیراتی که به ما رسونده میشه. مثلا ساده کرده اگر به مردمی که عموما ارگانیسم نمیدونن، عموما نفری که مثلا در یوتیوب نشسته است مثلا همین برنامه رو تماشا دارد، مثلا چه تعریف میکرده که همون بفهمن. خوب ببینید مثلا وقتی که آفتاب نوری آفتاب به چشم ما میرسه چشم ما نیم پوش میشود. با همین نیم پوش شدن مشکل چشم ما رو از خشکشوی نگاه میدارد. این عمل جوابی ارگانیسم به همون تاثیر نوری آفتاب است. خود غضب هم عیناً همین گونه عمل جوابی است، اما عمل جوابی که خصوصیت پسیکولوژی دارد، خصوصیت روانی دارد و یگان تاثیراتی که به ما میرسد. یعنی برای محافظت کردن انسان. بله، شاید یگان سخن باشد، عمل یک نفر دیگر باشد، رفتار یک نفر دیگر باشد. این همین گونه یک عمل جوابی هست. اصلا خود غضب با ایموسیوهای زمینوی داخل میشه. ما اطراف حسیات سخن کردیم. از روی درجه است غضب خیلی زمینش درجهش پایان‌تر است، زیرا که خود خشم و غضب در حیوانات هم دیده می شود. چگونه که در انسان ظاهر می شود در حیوان هم ظاهر می شود. از این لحاظ غضب یک ایموسی است که ایموسی بزوی میگن یا که ایموسی زمینوی میگن که حتی خودی چارلز داروین میگوید که این ایموسی است که برآمد حیوانی دارد. در تحقیقات‌های متفکر بزرگی فارس تاجیک ابوعلی ابن سینا غضب همچون یک ایموسی فطری یا خود طبیعی توصیف داده میشد که میگوید خصوصیت توجه گوییم که زیرشعوری دارد. یعنی از ایموسی است که پورا به اداره عقل و شعور داده نمیشد. شاید توجه امکانیت اداره کردنش با شعورانه باشد اما پورا نه.
خب بیاید ببینیم که خودی غضب چی وظیفه رو اجرا میکنه. یعنی چرا به انسان نصیب گشته است. خودی غضب دو وظیفه اساسی دارد. یکمین وظیفه وای هست حمایت کننده محافظتی. خودی غضب انسان رو از گویم که خطرهای احتمالی که میتوان باعث برداشتن جراحت جسمانی گردن یا که احتمال مرگ به وجود میارن محافظت میکنند. روسا یک مقاله بسیار عجیب دارن میگن که سما ازش لوش ازشته تنپدینی، یعنی حمایت از همه بهترین هجوم است. برای هجوم کردن به انسان خودی غضب زمینه فراهم میآورد. یعنی وقتی که انسان هجوم میکند اول به غضب میآید و همین غضب باعث میشود که انسان به هجوم گذرد. هنگام غضب در ارگانیسم انسان از جهت پسیکوفیزیولوژی یک بار اخراج ادرنالین به وجود میاد به ترکیب خود. گویا که یک قوه علاوه‌ای رو در جسم به وجود میآورد و همین چیز آدم رو وای میکنه، سفربر میکنه که وظیفه دومی غضب است. یعنی انسان رو سفربر میکنه با گویم که حرکت‌های فعالتر. چرا یک قوه علاوه‌ای گویا گفتیم وای میشد اخراج میشد و یک قوه رو صرف کردن در کار و همین قوه به آدم امکانیت میدهد که خوب از اون مانعه ها، دشواری های و گویم خطر و ترسی که احتمالاً هست اون برطرف کند و به اعتبار نگیرد و به هجوم گذارد. درجهش معین شدگی نیست که مثلا تا کدام اندازه کنترل شونده هست و تا کدام اندازه کنترل نشونده است. اصلا خود ایموسیون یک خصوصیتی دارن که ببینید ما میگیم که به غضب اومد. این یک عباره هست یا که یک جمله ساده هست که ما همون حالت آدم افاده میکنیم، اما این در هیچ وجه نمیتواند درجه به غضب اومدن آدم افاده میکنه. ما مثلا میتونیم که کمی به غضب اومد، سخت به غضب اومد. خود آدم ببینید میتواند به غضب بیاد از درجه که کمی رنگ چهرهش سرخ شود، میتواند به غضب بیاد تا به درجه که دیگر خودش اداره کردن نتواند. یعنی همین چی میگن فاصله به غضب اومدن خیلی وسیع است. بین طبیعی بودن غضب و بیماری بودن غضب در چیست؟ مثلا اونی که با بیماری تبدیل یافته است. خب غضب اصلا گفتیم یک چیز مقرری است، جزئی حیات ما است. وقتی که انسان به غضب میآید از یک حرکت ناجا یا عمل ناجا یا سخن ناجای نفر دیگر، این چیز مقرری است. این نشان دهنده اون است که انسان عکس العمل عمل سالم پسیکولوژی دارد. اما وقتی که در انسان خود غضب از بین میرود، این علاقه شهادت از گرفتاری بیماری روانی بدن او است. اگر بسیار بعد غضب کند چی؟ خب خودی درجه غضب مثلا هست نفرانی که همین با عادی‌ترین واکنش مثلا در غضب میشوند، در دیوار رو در هم میزنند. بله خوب. اصلا در علم پسیکولوژی ما مفهوم اگریسیویت یا اگریسیو نوکی افاده میشد، یعنی درجه بسیار بلندی به غضب اومدن یا اینکه ببینید درجه غضب میتواند بلند باشد، سرعت به غضب میتواند تیز باشد. اینجا سرعت است و قوه است. یعنی غضبی که میتواند قوهش سخت باشد اما سست به وجود بیاید، اما غضبی است که میتواند که هم قوهش بلند است و هم سرعت به وجود آمدنش تیز. همین غضبی که هم قوه قوی دارد و هم سرعت به وجود آمدنش تیز است، این را اگریسیو نوکی میگویند. این گویا که یک نوع اختلال پسیکیکی است. این بیماری پسیکیکی نیست، اما اختلال است. اختلال به معنای اگر که با مفهوم روسی بگوییم که ساده‌تر شود فهمو شود، نروشنی. یعنی زیر یگان تاثیرات ناسازگار یک نوع اختلال آمده است در افاده یابی غضب در همان انسان. یا سرعتش زیاد شده است یا قوهش زیاد شده است که همین در انسان علاقه گفتیم که رفتاری غیر مقرر به وجود می آورد. و چگونه همین را مثلا برطرف کردن این مهم از همه این است که همین رو انسان درک کند. پیش از همه یکمی که درک کند که همین چیز در من هست، دومی که قبول کند. بعضا انسانی هستن که همین درک میکند و قبول نمیکند. این هم یک مکانیزم محافظه و حمایت پسیکولوژی است، قبول نکردن. یعنی اون نمیخواد قبول کند که من شخصی هستم که غضب خود رو اداره کردن نمیتونم. مهم این است که درک کند، قبول کند و بعدا استفاده ببرد از اصولهایی که برای پس کردن یعنی همون بگیم که مقدار ادرنالین در خون کمک میرسونند. اینجا یک چیز مهم است. خوب ببینید، ما قید کردیم وقتی که انسان به غضب می آید
як бора дар таркиби хун адреналин зиёд мешавад. Адреналин қувва аст, қуввае ки бояд сарф кард. агар қувва сарф шавад хуб, агар сарф нашавад ҳамон қувва метавонад ба майнаи сар биравад. ин монанд ба он аст ки инсон сер ҳаст, меъдааш пур асту иловатан боз ғизо мехӯрад. бубинед ки ин ба худи гӯем ки меъда фишор меоварад ва агар ҳамин давом ёфтан гирад метавонад меъдаро ба беморӣ бубарад. роҳҳои осони ҳамин фурӯ бурдани ғазаб. ба ҳамин хотир вақте ки инсон ба ғазаб меояд бояд ки ҳамун бартараф шавад, яъне ҳамун қувва бояд сарф карда шавад. агар мо ина сарф накунем ба майнаи сар ҳамун рафтанаш роҳ меёфтан гирад метавонад ихтилолҳои гуногуни вайроншавиҳои гуногуни равониро ба вуҷуд биёварад. ҳатто метавонад одамро ба бемориҳои психӣ печонад. аз ин лиҳоз аз усулҳои гӯем ки идора кардани қаҳру ғазаб истифода бурдан бисёр муҳим аст. аз ҳама муҳим чи аст? аз ҳама муҳим истифодаи усулҳое ки ана ҳамун гӯем ки ҳаракати хунро ба танзим медароранд ва миқдори адреналинро дар хун паст мекунанд. вақте ки инсон ба ғазаб меояд якбора дар инсон нафаскашӣ зиёд мешавад. нафаскашӣ ки зиёд шуд набз зиёд мешавад, фишори хун зиёд мешавад, яъне гардиши хун дар худи организми инсон ба маротиб баланд мешавад ва ин боиси он мешавад ки аллакай ҳамон ғизое ки адреналин ба тамоми мушакҳо бурда паҳн карда мешавад, мушакҳо шиддатнок мешаванд ва як қувваи иловагӣ ба вуҷуд меорад. муҳимтарин чиз аз ҳама ин танзим кардани нафаскашӣ аст. бубинед мо аз боло не аз аввал сар мекунем, аз он ки нафаскашӣ зиёд шуд. агар мо тавонем ки ҳамин нафаскаширо дар худ ба танзим оварем, ин боиси он мешавад ки аллакай ҳаракати хун ба танзим медарояд. ҳаракати хун ки ба танзим даромад, қувва аз ҳаракаи мушакҳо ба сустӣ меравад. қувва дигар бо як гӯем ҷараёни зиёд бо шиддати зиёд тақсим намешавад ва ин имкон медиҳад ки инсон ором шавад. чӣ гуна масалан? хуб усулҳои зиёде ҳаст дар илми психология коркард шудан барои идора кардани қаҳру ғазаб ё ки идора кардани ҳолати стресс. масалан усулҳои нафаскашӣ ҳаст. хуб агар як усули соддаашро гӯем, чуқур нафас кашидан. мисол нафаскашӣ, аслан нафаскашӣ ду намуд аст, се намуд. нафаскашӣ мешавад ба воситаи шикам, нафаскашӣ мешавад ба воситаи қисмати болои шикам ва қисмати поёнии қафаси сина ва нафаскашӣ мешавад нафаскашии қафаси синагӣ. нафаскашӣ аз ҳама мувофиқи нафаскашӣ аст ки қисмати болои шикам ва қисмати поёнии қафаси синаро дар бар мегирад. дар ҳамин ҳолат инсон бояд ки бо бинӣ чуқур нафас кашад, тахминан 6-7 сония. яъне чуқур нафас мекашем, ҳудуди 6-7 сония нафасро дар дохил нигоҳ медорем ва баъдан ба воситаи даҳан бо ҳудуди ҳамон 6-7 сония нафасро берун мекунем. яъне бубинед ки як мувозинат аст байни кашидани нафас, нигоҳ доштани ҳаво дар ботин ва хориҷ кардани ҳаво. инҷо аз ҳама муҳим дар баробари нафас кашидан мутамарказ кардани диққат аст. яъне бубинед вақте мо нафас мекашем диққат додан дар кор ки чӣ гуна ҳавое ки ба организм мо дохил мешавад сард аст. одатан аксар вақт ҳавое ки аз организм берун аст, аз ҳарорати организм пасттар аст ҳарораташ. чӣ гуна ҳавои сард ворид мешавад ва вақте нафас мебарорем диққат додан дар кор ки чӣ гуна нафаси гарм ё ҳавои гарм хориҷ мешавад. ва дигар вақте ки мо нафас мекашем диққат додан дар кор ки чӣ гуна мушакҳои қисмати поёнии қафаси сина ва қисмати болои шикам кашида мешаванд, таранг мешаванд ва вақте ки нафас мебарорем чӣ гуна ҳамин мушакҳо оҳиста суст мешаванд. ин яке аз усулҳо. дигар усулҳое ки истифода мешаванд инҳо усулҳои осоиш мегӯянд, усулҳои релаксатсия. масалан метавонад ки дар баробари нафаскашӣ усулҳои кашиш додани мушакҳо бошад. масалан сахт зер кардани ангуштҳо, чӣ қадар қуввае ки дорем сахт зер мекунем ва оҳиста уна суст мекунем, диққат медиҳем ки чӣ гуна ором мешаванд мушакҳои ангуштҳои мо. ҳатто дар ҳолате ки мо зер мекунем нохунҳо зер мекунанд пӯсти кафи дастро ва як дарда ба вуҷуд биёранд. вақте ки мо инҳоро сар медиҳем аллакай ҳис мекунем чӣ гуна ҳамин дард оҳиста бартараф мешавад. ин имкон медиҳад ки ҳамин шиддати хуб агрессия оҳиста поин ё коҳиш ёбад. ё ин ки ҳамин машқҳо метавонад ба воситаи кашиш додани мушакҳои чеҳра сурат бигирад. яъне чӣ қадар ки метавонем мушакҳои чеҳраро тавассути
шиддатнок мекунем то дараҷае ки ман ҳамин пайванди ҷоги боло ба ҷоги поён дар нуқтаи пайванд ба дард медарояд. баъдан вақте ки мо ҳамин мушакҳоро сус мекунем ҳис мекунем ки чӣ ором мешавад. мана ҳамин гӯем ки ба вуҷуд омадани образи оромшавии ҳамин мушакҳо дар майнаи сар шиддати ғазабро оҳиста хомӯш мекунад. ё ин ки як усули оддии амрикоиҳо пешниҳод мекунанд, мегӯянд пеш аз он ки дар ҳолати ғазаб як амалеро иҷро мекунӣ, аввал аз 10 то 1 шумор, аз 1 то 10 чапа, аз 10 то 1 шумор усули ҳисоб кардан. бале, яъне як лаҳза таваққуф кун. ё чӣ гунае ки дар гӯем ки мардумо ба таври суннатӣ мегӯянд ки пеш аз он ки як сухани аз заҳонат меброрӣ, медони ки сухани хуб нест, 3 маротиба астағфируллоҳ гӯй. яъне як марҳила гӯем ҳамин таваққуф кардан имкон медиҳад ки то ҷое ба ақл имконият диҳем ки амалро дар тарозуяш санҷад. як хусусияти бисёр муҳиме инҷа қайд кардан лозим аст ки гуфтем ғазаб ин эмоция ҳаст. эмоцияҳои инсон аз қабили ғазаб, тарс, хуб, хурсандӣ, дигару дигар доим бо ақли инсон дар мубориза ҳастанд. яъне на ҳама вақт эмоция хусусияти ona доранд ки аз тарафи шуъур пурра идора карда шаванд. дар як дараҷаи муайян онҳо хусусияти зершуурӣ доранд, яъне пурра ба тобеияти шуъур дода намешаванд ва шуъур онҳоро пурра идора карда наметавонанд. ана аз ҳамин лиҳоз ин чиза бисёр хуб вай кардан дар кор, ба эътибор гирифтан дар кор ки агар ки вақте ки одам ба ғазаб меояд, хоб агар ақл ғолиб ояд, шуъур ғолиб ояд, ҳамон амале ки инсон иҷро мекунад дар тарозуи ақл санҷида шавад, ин амалро мегӯянд амали бошуурона, яъне амале аст ки дар тарозуи ақл санҷида шудааст ва оқибаташ нек хоҳад буд, созанда хоҳад буд. аммо дар ҳолате агар ғазаб ғолиб биёяд, бар ақлро паш кунад ва ин амалу рафтор зери таъсири ғазаб сурат бигирад, ин албатта амале аст ки оқибаташ пушаймонӣ дорад. баъд дӯстон ҳамин баъзан вақто нафаро ки ғазаб мекунанд роз ғазабнок мешаванд ё ки ҳамин ба ҳамин ғазабнокишон як бурду бурд идома медиҳанд, баъзан ҳар гуна доруҳо ё ҳабҳо истеъмол мекунанд, ҳабҳо доруҳое ки оромкунандаанд. ҳамин ба онҳо таъсири манфӣ мерасонад ё ин ки аз ҳамин усулҳои элементарӣ агар истифода карданд хуб мешавад ё ба равоншинос муроҷиат кунанд, чӣ бояд кард? аслан дар ҳолати гӯем ки истифодаи давоҳои тиббӣ ё ки истифода аз усулҳои фармакотерапевтӣ барои коҳиш додани шиддати ғазаб ин як чизи маъмулӣ аст. фақат муҳим ин аст ки ҳамин чиз ба одат табдил наёбад. ба кадом хотир? ба он хотир ки баъзе аз давоҳои гӯем маводҳои фармакологие ки барои пашт кардан ё коҳиш додани шиддати ғазаб истифода бурда мешаванд, метавонад дар инсон одат кардан ё ин ки вобастагиро ба вуҷуд биёварад. зеро ягонҷои пушида нест, инҳо метавонад дар таркибшон то як дараҷаи маводҳои матошкунанда дошта бошад. оддитарин чиз метавонад кофеин дошта бошад дар таркибаш ҳамин мавод, ки оҳиста оҳиста ба вуҷуд меоварад вобастагиро ва инсон дигар бояд ҳамро доим истеъмол карда истад. аз ин хотир меъёр дорад. вақте ки ҳатто аз тарафи духтурам ҳамин чиз тавсия мешавад истеъмол карданаш, ҳамина диққат додан дар кор ки аз меъёр нагзаронем. бубинед дилхоҳ доруе ки мо агар барои коҳиш додани шиддати ғазаб истифода мебарем, ҳатман тавсия дастурхате ки дар дору ҳаст ҳатман хондан дар кор. унҷо ба таври ҳатмӣ навишта шудааст муҳлати истифода ва гуфта мешавад ки дар ҳолате ки агар давом доданӣ бошед, ҳатман аз мутахассис машварат пурсед, тавсия пурсед. ин ба ҳамин мақсад аст ки аз ҳамин миқдор зиёдаш, масалан агар 30 рӯз гуфта бошад, аз 30 рӯз зиёда агар мо истеъмол кунем, аллакай метавонад дар мо ҳамон вобастагиро ба вуҷуд биёварад. чӣ гунае ки гӯем мана тамокукаш вобаста мешавад, доим тамоку истеъмол карданаш дар кор мешавад ва гӯё ҳамон тамокуро ором мекарда бошад, боис он мешавад ки ҳатто дар ҳолати дар ғазаб набудан ҳам инсон дигар ҳамон даворо вай кардан мегирад, истеъмол кардан. баъд як чиз дигар аст усул ки ҳамин нафаре ки ба ғазаб гирифтор мешавад, ҳамон ҳолате ки масалан мумкин ки 5 сония аст, 10 сония аст, 1 дақиқа аст, аслан зиёд давом намекунад. дар ҳамон ҳолат ҳамин хел ҳиссиёт ба ӯ рух медиҳад, ҳамин таассурот дорад ки ҳамин дунёро зери забар кунад, чизе форат мекунад то андозае ки қудрат дорад, ҳамон энергияе ки иловатан ба ӯ дода мешавад. лекин як ҳолате ҳаст ки то ғазаб, баъд ғазаб ҳамин ҳолат рух медиҳад ба ӯ, вақте ки ғазаб бартараф шуд пушаймон мешавад.
ҳамин ҳолат чӣ гуна дар илми равоншиносӣ вай аст ҳамин протсесс бисёр протсесси аҷиб аст ҳамин мушкиле ки малакаи дар блог қайд кардем агар мо таҳлил кунем як зинаи муайяне ҳаст ки дар он ҳамин ғазаб сабзида меистад хуб инсон бесабаб ба ғазаб намеояд ҳатман ягон водоркунанда ягон чизе ҳаст бале ягон чизе ҳаст ки сабаби ба вуҷуд омадани ғазаб мешавад вобаста ба дараҷаи таъсири он вобаста ба гӯем ки дараҷаи муносибати худи инсон ба характери ҳамон ангеза вобаста ба аҳамиятнокии он ангеза барои инсон метавонад инсонҳоро ба таври гуногун ба ғазаб биоварад бубинед фарз кардем амали як инсон метавонад дар як инсон ғазабро ба вуҷуд биоварад дар як инсони дигар метавонад умуман хандаро ба вуҷуд биоварад дар як инсони дигар метавонад тарсро ба вуҷуд биоварад яъне ҳар як инсон вобаста ба он ки ҳамон амал барои ин чӣ арзиш дорад вобаста ба ҳамин дар одамони гуногун эмоцияҳои гуногуна ба вуҷуд меоварад яъне хусусияти инфиродӣ дорад ҳамон як ангеза наметавонад дар ҳамаро ба ғазаб биоварад аз ин лиҳоз таъсир ангеза ё ин ки аҳамиятнокии арзишии ангеза барои ба ғазаб овардани инсон бисёр муҳим аст агар ки дараҷаи бозгардем ба саволи шумо ҳамон дараҷае ки ғазаб сабзида мегирад ҳо мегӯянд ки қатраи охирон баъзан ин келе аст ки мо таҳаммул мекунем баъзан як инсон як амали нохуба равон мебинад мо аввал таҳаммул мекунем онро такрор мекунад боз таҳаммул мекунем боз таҳаммул мекунем ҳамин хел ғазаб сабзида меистад яъне ки дар ҳамон косаи сабр об чакида истодан мегирад ва дар як марҳилаи муайян аллакай дигар таҳаммул ғайриимкон мешаваду таркиш ғазаб ба вуҷуд меояд ана ҳамин марҳилае ҳаст ки аллакай чикали дар боло мо қайд карда гузаштем дигар амали инсон зери таъсири ҳамон таъссуроти лаҳзаина сурат мегирад зери таъсири ғазаб ин аллакай амал рафторе ҳаст ки дар доираи тарозуи ақл нест ё дар доираи шуъур нест албатта чун амале ҳаст ки оқибаташ пушаймонӣ хоҳад буд ҳамин ғазаб то қатл ваям бурда расонданаш аз эҳтимол дур нест ин аллакай ба ғазаб дохил мешавад ё ки аз ғазаб хориҷ мешавад хуб чизе ки шумо қайд кардед ин як ҳолате аст ки дар адабиёти психологӣ мо мафҳуми аффекти физиологӣ ҳам дар адабиёти психологӣ ва ҳам дар адабиёти ҳуқуқӣ бо мафҳуми аффекти физиологӣ ифода мешавад бале ҳаст яъне як лаҳзаи муайян мешавад инсон дигар рафтораша идора карда наметавонад гӯем ки ақлу шуъур тира мешавад инсон зери таъсири ҳамон ғазаби як лаҳзаина вай мекунад ба таври автоматӣ амал мекунад ва баъди ин хуруҷ аллакай метавонад ки марҳилаи баъд аз хуруҷ ба вуҷуд меояд ё зинаи баъди таркиш мегӯянд оҳиста оҳиста шуъур бармегардад инсон мондашавӣ сахтро ҳис мекунад зеро дар ҳамон чанд сонияе ки ин амала иҷро кард бо он чунон қуввае иҷро мекунад ки аллакай мондашавии физиологии организма ба вуҷуд меорад вақте ки ақл оҳиста бармегардаду равшан мешавад моҳияти амали иҷро кардаашро сарфаҳм меравад ҳисси пушаймонӣ ба вуҷуд меояд ва ана ҳамин кули ҳолати аффекти аст ки ҳатто бубинед ки бо назардошти ҳамин хусусият содир кардани ҷиноят дар ҳолати аффекти физиологӣ масалан куштор кардан ё ба нафари зарари ҷисмонӣ расондан хуб ҳамчун ҳолати сабуkkунанда эътироф шудааст ҳамин ҳолати ба ғазаб омадан ҳамин охирон суоли ман мешавад устод ҳамин ҳолати ба ғазаб омадан чихеле ки масалан шумо дар ин самт кор кардагин бисёр таҳқиқотҳо анҷом додагин дар ҷумҳурии тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад масалан муроҷиати он нафароне ки ба ғазаб мегӯянд ба равоншиносон ё ки ҳамин дар кадом сатҳ дар кадом сатҳи қишри ҷомеаи муҳозир ҳамин ривоҷ ёфтагӣ аст ё ки коҳиш ёфтагӣ аст дар кадом сатҳ қарор дорад азан мушоҳида кунем худи гӯем ҷомеаро мушоҳида кунем ё ки таҳлил кунем агар аз таҷрибаҳои корӣ вақтҳои охир мардум аллакай бедор шудааст гӯем ки моҳияти равоншинос моҳияти психолог инҳоро сарфаҳм рафта истодааст то ҷои муроҷиатҳо мушоҳида мешаванд вале мутаассифона ҳоло ҳам қаноатмандкунанда нест бубинед мо дар кӯчаҳо мегардем сари ҳар қадам мебинем ки ҳатто калонсолҳомон ҷавонон тарафистанд дашном медиҳанд намедонам амалеро иҷро мекунанд ки вай амал нораво ҳаст яъне ҳамон амали нораворо раво медонанд ба хотири фурӯ бурдани ғазаб шуд
یا توسط تلفن کسی رو با آواز بلند دشنام کرده رفته برای آرام شدن، ولی برای آرام شدن خودش خاطر اطرافیان و چیکار میکنه؟ طبیعت اطرافیان خیره میکنه. حالا که میتواند که همون اصولای گفته شما را سبب چی است؟ سبب این است که ما از اصولهای همون فرو نشاندن غضب آگاه نیستیم. بعد یک حالت دیگر است، تنها دانستن اصول کافی نیست که ما غضب را فرو نشانیم. این اصول را مشق کردن در کار. تنها دانستن اون که ماشین رو چخل میرونن و من امکانیت نمیدن که من ماشین رو رانده توانم. برای ماشین رانده توانستن مشق کردن. یعنی اصول رو از خود کردن در کار، اون رو مشق کردن در کار. عادی ترین چیز است ببینید. خب همین دراندن کاغذ. وقتی که ما کاغذ رو با شست با غضب میدرونیم یک آواز میبرد. همین چیز امکانیت میتونه که تو جای غضب کاهش داده شود. خب غیجین کردن من همون خب وای هست ظرف‌های من پپسی کولا وای هست که وقتی غیجین میکنه یا آواز کس میبرد. یک کیفیت میتونه. انا همون غضب فرو مینشونه. تو جای بگیم که همون شدت کاهش میده. یا اینکه مثلا زیر کردن بخلشکر. من بخلشکر میکردم وقتی باید که آواز میبرد. شکستن یک پیوله که ما با زمین میزنیم و میشکند، همون آواز شکستن همون یا که همون شدتی که ما همون با زمین میزنیم ملکه امکانیت میده همون خروجی اساسی غضب فرو نشانده شد و با طرف یک شخص دیگر روانه نشد. یعنی ببینید مهم چی است. ما همین شدت غضب خود رو با یک ابیکت بیجان روانه کنیم. یک کاغذ است، نمیدونم بخلشکر است، ظرف پپسی کولا هست. بامشنیوای میمونم. بله. ما با همون چیزی بیجان روانه کنیم توی که همین غضب ما باعث رنجاندن نفر دیگر نشود. بسیار چیز مهم است. یعنی ما با یک چیزی بیجان شدت غضبمون فرو می‌نشانیم تو اطرافیان ضرر نبینند. گوییم که از همین غضب ما ضرر نبینند. خیر استاد، ما بازم تشکر باید میکنیم با شما که همین مصاحبه ما را قبول کردید. شانسیت باشید.